Dobar dan ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Serbian Gaming Niša. Kao što vidite danas igramo Counter, ali ovo nije običan Counter, ovo je Counter Strike Extreme V7. Pa vidite, evo vidite, to su neke nove puške. Ovo je pištolj na kogu. Headshot. Razvaljotka, malo pre sam napravio Quake Kill. U stvari nije Quake Kill, nego ovaj 4 kila, ne znam kako se zove. Umri. Ohoho. Headshot. Evo vidite, ima svakakve igrače. Excellent. Double kill. Ferguson. Mrtav dečko! Sad ćemo da uzmemo majne omiljene. Gledajte kakve bombe ima. Ima i School X, ima i Cat. Če, šta je ovo? Dobro. Čebap, žinica. Postavit ću vam možda link da skinete ovu igricu ako hoćete. Ovo je Counter Strike V7 beta. Mnogo dobar. Meni se baš sviđa. Super igrica. Što vezite se kako ovo bi bio. Excellent. Kako me roknu. Evo vidite koji sam ja. Imate znači razne, vidite GSG, Gigan 707, Chris, Natasha, Sozo, China Girl, Globary, Saz, Globary Squad, Hunter, Globary Okupa, Omo, Gerard, Sat, Magui, Shoei, John, Spetsnaz, Sas, Urban. Ja ću Huntera. Samo časno da pobio sve botove. Dobro, ovo bi bila neka uvodna epizoda za Counter Strike Extreme. Hvala vam što ste gledali, nadam se da vam se svidjela. Ćao!